Станция «Химия» введена в работу, замечаний к оборудованию нет. Биги алты тыгынчатан такка ыллах боллах битна хеттон бирихана бу отнан ититиге олорор. Түгенен туханан бу Якутск энергия халантатыгар Алексей Александрович бу командатыгар бу арга электрический сеть халамтатыгар, оннан биги орионнага электрический сеть халамталаргар, онда подрядчиктарга мактанып тустак бачак чуллаккан үлеленне, онда жомму тергеп өрдө күттүлөр, онда бүгүн үйрүбүт үгүс, онан букабарыгы бу келени хер саңа жылга улахан белек болду жана. Онан түгенен тонешетөгүн букабарыгын келени хер саңа жылынан